Elhamdülillah Rabbil Alemin. Fekalla Celle ve Ala ba'da auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi evlil vel ahir ve zahiril vel batin halaka fesava ve kaddara fehada biyedihi melekutu kulli şey ve huve yuciru ve la yucaru aleyh. Ahmaduhu subhanahu ve eşkuru ve etubu ileyhi ve estağfiru ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ba'athallahu beyne yedi isati beşira ve nadira ve da'a ilallahi biiznihi ve siracen munira ve salavatullahi ve selamuhu aleyhi ve ala ali beytihi at-tayyibin at-tahirin ve ala ezvacihi l-ummahatil mu'minin ve ala ashabihi ve tabi'in ve men teba'ahum bi ihsani ila yevmiddin. Hürmetli mümin Müslümanlar, aziz kardeşlerimiz, indi hiç şeksiz bir kurkem, ahamiyetli olan farz amellerden birisi da bulsa indi şükrana saflarına, namaz vakitlarımızda, şulay bitinin cuma saatlerimizde birden bulup, barçağızın da yerde meçhitine biz indi kuruya bikşat, barçağızın selamlıyız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'tan selamı, rahmeti, nimeti olsun. İndi bilgili şu turmuşta adam balası indi her vakit nindidir gamel kıla. Allah Rabbimiz hamanın işisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge indi bir kurkem ahamiyetli yollarını kursetip Rabbimiz Allah Kur'an-ı Kerim'de nindi mümin Müslüman kişisi bulurga tiyiş iken degen ham nindi gamel kılırga tiyiş iken degen her vakit anlatı. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem uzun hadis şerifleri bilen, uzun turmuşu bilen her vakit indi mayaklı yol zaman her barçamızga da bir ahamiyetli ham kurkem sözlerini, gamellerini kursetedir. Rabbimiz Allah adam bağlarına uluq fırsat bergen, ol da bulsa indi Ramazan'a kadar hata kimçiliklerden paklanu yirak bulu. Hem ecir savaplarını toplav için Şaban ayın bula getib berdi. Biz indi cemaat biliriz Şaban şulay bitinde ayı bek muhim aylardan birisi. Racabun şehrullah ve Şaban şehri ve şehr Ramazan şehr ümmeti deb Rabbimizin işisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Racab ol da bulsa indi Racabun şehrullah Allah'tan ayıdı Resulümüz. Şaban şehri benim ayımdı. Hem indi Ramazan ol ümmet ayıdı. Hiç şeksiz indi şu aylarda galimler aytdi en birinci ay ol da bulsa indi Racab aylarında biz indi ırlıklarını şeşeriz diye. Ondan sonra indi Şaban ayında biz indi qoriybiz, müstirabiz, şulay bitinde sivabiz. Hem ondan sonra indi umuşluklarını Ramazan şerif ayında alabız diye. Şuna göre mine bu turmuşta bir yıl uzıp gitti. Şulay bit bir yıl arasında kimdir şulay bitinde birinci tapkır namazga baskan, kimdir hajga bargan, kimdir şulay bitinde gumrege barıp kelgen, kimdir meselen birinci tapkır harif irengen, hem indi şu ay devrinde kimdir şu dünya bilen hoşlaşıp bakılıqa düşken, lakin indi şu turmuşta yıl devrinde cemaat biz indi Ramazan şerif bik uzak hem indi ulu şulay bitinde kunakını kütemiz. Hem indi hazırlık bulduğunu kinde de bara biz indi şu Racab, Şaban, Ramazan ayları bik muhim aylar deyip şulay bitinde hoplayız. Allah Rabbimiz razı olsun, kabul kılsın. Hem indi şu indi Şaban aylarımızda Allah'ın rahmetinde bulurga Rabbimiz Allah barçamıza da nasip etsin. Çünkü indi hazırlık bara Ramazan'a, Ramazan indi ol bik ahamiyetli bik kurkem ay. Şu ayında ol bizge kile bulak bularak Allah'tan Allah Rabbimiz bizge bir mümkünçilik, hata kimçiliklerden yirak bulu için, yana şulay izgilikler kılı için, hem indi taravih vakitleri, seher vakitleri, yana şulay indi iftar vakitleri, hem her vakit indi birden bulu, gıbidette bulu, Kur'an ayetlerin yatlav, ilenu, işitu, ol bik kurkem aydır diye. Şuna göre indi Şaban ayında da bir kurkem izilikler kılıp bula, ol da bulsa indi Allah Teala'ya yakınayu esbabları var diye. Yani en birinci ol da bulsa indi izilik kalı, naşarlıklardan yirak bulu, hem yana şulay oraza tutudur. Indi bilgili bir ahamiyetli hem indi kurkem nimetlerin birisi ol da bulsa indi
urazat tutu. Qala Usama bin Zeyd للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم أراك تصوم من شهر ما تصوم في شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات شهر يفعل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا أصغر. Ravuhu Ahmet. Usam bin Zeyd Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gel soru bilirken ey Allah'ın elçisi de ne işin sen Şaban ayında başka aylarga karata de kübrek urazat atasın de. Ne işin? Soru bilirken. Haminde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cevap izinden bulay debeyte Şaban ayı izgi ay dedi. İki ay arasındadır. Recep bilen Ramazan faziletli, dereceli hem mertebeli aylar eden bağları Şaban ayında karata bir taraf bulmasınlar deyip min urazat tutam deyim. Lakin bu ayda bütün kılgan gameller Allah tarafında buladı. Allah da yönele şuna göre min şu nimetke ya bulur için urazat tutam deyim. Şimdi Rabbimizin elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bik ahamiyetli sözler eyte. Ol da bolsa indi bik mühim ay, ol da bolsa indi Şaban ayı. Şaban ayında da urazat atağız di, gamel ibadet kılağız di. قالت أم المؤمنين عن عائشة رضي الله عنه كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام الشهر إلى رمضان وما رأيته أكثر صيام منه في شعبان متفق عليه. Ayşe anamız radıyallahu anha bulay deyte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem di başka aylarga karata di in birinci Ramazan şerif ayında bik ahamiyetli hem faziletli hem farz bulgan Ramazan şerif ayında urazat tutu bulsa di Ramazandan tış Şaban ayın hürmet itu izinden küp günlerini urazada buldu di. Hem indi başkalarını da urazaga şakırgan di. Allah subhanahu ve taala hürmetli cemaat Kur'an-ı Kerim'de de bizge ayta وَسَارِعُوا إِلَّا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbimizin yarılkavını aşığız di. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbimiz Allah bizge bulay deyip ondan sonra indi anlata hem şulay yok cennet ehillerinden bulurga tırışığız di. Derislikte cennetinin kinligi jir hem küp kinligi kibiktir di. Cennetke layık bulgan kişiler hiç şüphesiz şeriat hükümlerin bozudan baş tartuşu takva müminlerdir di. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Ol müminler bay şartlarında da, yarlı vakitlarında da Allah görsetken urunlarga, miskinlerge, zayıflerge, muhtaçlarga, vagirliklerge ölüş çıkarıp sadaka verirlerdi. Hem meşit ve medreselerge yerden kulunsuzurlar. Kurmavşı, işitmavşı, yana fizik yaktan zayıf bulgan kişilerge hem indi şu turmuşta bik ahamiyetli hem indi her vakit yardımga muhtaç bulgan kişilerge yardım bitirirlerdi. Eden bağlarga öz işlerin çıkarırlar hem yetimlerge sadaka verirlerdi. Yani şu turmuşta Allah subhanahu ve teala her barçamızga da söz bilen, gamel bilen, mal mülket bilen, yekinde bir taraf bulmağından dua kılıp her vakit indi biz cemaat birbirimizge buluşalımız. وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْذَ Rabbimiz devam etibeyte aşullarını sabır bilen tutlatırlar diye. Çünkü şu turmuşta eden balası kızuşan şuna göre sabırlık bilen, tüzümlük bilen, izgilik bilen, yakışılık bilen diye şu bulgan aşunu tuttatırız diye. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Eden bağlarına tehiye ki bu sağırga üst gaybın tanıp recitken kişiye müracaat etip ey dostum kardeşim gafu et, utanıp
анарга кишеру һәм инде гафу сорый ала ди. Һәм инде җәмәгать билгеле шушы Шабан айларыбызда бик күркәм, бик әһәмиятле, шулай бит инде ул да булса инде төннәр, шулай бит инде Шабан айының өстенлеге бик әһәмиятле бар. Ул да булса уртасында 15-нче кичәдә ул Бараат кичәсе. Бараат кичәсе ул бик данлыклы һәм фазиләтле кичәдер ди. Чөнки инде Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шушы кичә турында булай дип әйтә. Шабан айының уртасында төндә Аллаһ Тәгаләнең куллары Аллаһ Тәгалә дуа кылсалар ди, шушы дуаларны кабул кыла ди. Әгәр дә инде дуа кылучы адәм баласы булса, шушы дуаларны кабул кылучы Раббыбыз Аллаһ ди. Ягъни хата кимчелекләрне гафу итәдән төн ул да булса инде Бараат кичәсе. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям шулай безгә инде аңлата, Шабан айларыбызда үзебезне кулда тотып, үзебезне шуннан да дөрес юнәлеш белән хәерле гамәлләр кылырга һәм инде бердән булып, бер-беребезгә ирен кулын сузып, хәерле гомер итәргә Раббыбыз Аллаһ барчабызга да насип ва миясәр кылсын иншаллаһ тәгалә. Инде Шабан айларыбызда гына түгел, Рамазан айында гына түгел, һәм инде башка айларда да без инде мөмин мусульман икәнлеген онытмыйча, хәерле гамәлләр кылып, изгелекләр кылып, дөрес юл белән тормышны алып барга Раббыбыз Аллаһ насип итсен. Шушы тормышта, әгәр дә Аллаһ та безгә мөмкинчелек бирә икән, Раҗаб айларыбызда изгелек кылырга, Шабан айларыбызда урза тотырга, һәм инде Рамазан шәриф айларыбызда, ифтар вакытларыбызда, шулай бит инде шушы ифтар вакытларда катнашып, булышып, ярдәм кулын сузып, мохтаҗларга, зәгыйфләргә садака булсын, закат булсын, фитр, фидия һәм инде башка садакалар булсын дип, Аллаһ Раббы безгә ишекләр ача. Шушы ишекләрдән барып, изгелек кылып, шистарту, шулай бит инде ураза тоту, Аллаһ Раббыбызга якынаю, ялвару, ул шушындый бик күркәм айлардан берсе ди. Һәм инде фазиләтле айларда да изгелек кылып яшәргә Раббыбыз Аллаһ насип итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Вассами'у дуа. الحمد لله رب العالمين فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله من خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارض الله من خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Уважаемые единоверцы, мы знаем, что очень великие месяца, месяц Раджаб, Ша'бан, месяц Рамадан. Очень важно, чтобы мы смогли подготовиться. Всевышний нам дает возможность именно в эти замечательные и знаменательные дни держать пост, делать ибадат, поклонение, обращаться к Господу, чтобы Всевышний простил прегрешения, чтобы приблизиться к Нему, чтобы мы сделали как можно больше ибадат не только в месяц Рамадан. Как ученый и пророк Мухаммад говорит, Ша'бан, Рамадан и месяц Рамадан – это очень великие месяца, именно чтобы мы смогли сделать добрые дела, чтобы мы смогли держать уразу. Айша говорит, что пророк Мухаммад держал огромное количество дней, месяц Ша'бан, для того, чтобы приблизиться к Господу. Также сподвижник Зейд также говорит, что пророк Мухаммад держал уразу для того, чтобы люди обратили внимание не только на Раджаб и Рамадан,
эти месяца, Раджаб и Рамадан, очень великие, и именно чтобы на Шаабан тоже посмотрели, пророк Мухаммад отметил его. Дай Аллах Та'аля, чтобы мы смогли должным образом подготовиться к месяцу Рамадан, чтобы смогли сделать, иншаллах Та'аля, огромные большие дела, держать уразу, поклоняться, выстаивать хиямуль лейль, ночные молитвы, таравих намазы, чтобы смогли держаться вместе не только в месяц Рамадан, но и в другие месяца, чтобы мы протягивали руку помощи нуждающим людям, обездоленным людям, чтобы мы смогли делать добрые дела и, конечно же, наполняться теплом, любовью, и, конечно же, чтобы мы смогли каждому из нас посмотреть в глаза, помочь, спросить, узнать, как у нас дела, потому что каждый из нас является верующим человеком, и мы должны помнить, что именно та помощь, то доброе дело, то доброе слово и улыбка тоже, как пророк Мухаммад говорит, это садаха. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату ва акимус салям.